Siyabingelela ingceku zenkosi nabazalwane bonke ngegama lenkosi uJesu. Haleluya. Sibonge kakhulu bazalwane ukulonda inkosi sikule ndawo. Angithathele ithuba ngibonge ngoba ngisakuthola mhlawumbe isikhathi. Ngibonge kubazalwane becommittee nabafundisi nama-organizer ukuba uma igcwele lenza bangicabange ukuthi mangihamba phambi kwabazalwane kube khona engikubekayo. Amen. Wathi umfundisi uBiyela we-teaching team engabe emsinga wathi ithuba lokushumayela ungalibongi mabethi abantu shumayela ungathi ngiyabonga ngoba ubonga icala, ngoba lithi iBhayibheli ngawo wonke amazwi akhulumile uzoyilanda phambi kaNkulunkulu. Haleluya. So angikuthathi njengento encane ukuma phambi kwebandla likaJesu ngikhulume ngezwi kaNkulunkulu. Amen. So ngiphakamisa kakhulu ukuyithoba kubazalwane nabe-committee kakhulu. Amen. Ngoba ipulpit inento zayo. Amen. Ngisho ubhobho lunento zayo, uyadakana enye insizwa bathi bayinikezile ebandleni bathi awushaye mfana, yathi ifika nje ngaphambili yathi usathane wenza iphutha uthi akushumele mina. Usathane uvelele unika mina. Hayi kwafanele ukuthi bembize labo babo, cha mfana akuyona imistake kaSathane ukuthi umela uyithini esikunikayo. Haleluya. Haleluya. uJesu alimnandi bo, uJesu lemisha, uJesu isakulisho namanje naphakade, uJesu alimnandi bo, uJesu limisha lobo, uJesu gisakulisho namanje naphakade, uJesu alimnandi bo, uJesu limisha lobo, uJesu gisakulisho namanje naphakade. 27. Ningamniki uSathane indawo. Izwi lakho liphilile Nkosi, sincede ngalo ngoJesu Kristu. Haleluya. uJesu uyakuthethelela izona ayithatha iphonzo olwandle lokukhohlwa, kodwa ukuklina, ukuwasha ingqondo, umoya wengqondo umsebenzi wakho, engayiwashwa ngemfaduko, iwashwa ngezwi. Iyo lento uthola ukuthi kunabazalwane abadala abanemkhuba yabahedeni, hayi ngoba uJesu bengamthandi bamamukela kodwa bayavilapha ukulisebenza usindiso. Uthi uPaul akubi ilona lo yasebenza usindiso lwakhe. Haleluya. Manje izwi ilona elifike lapha libe ngamasosha esangweni lakho elingqondo, ngoba ngisho uSathane uyazi ukuthi isango lempilo yakho kulapha engqondweni, la engqongqotha khona mayizongena, and ivangeli elishunyayelwa ingqondo emzimbeni, umzimba awubusa backslide kulo. Ungamamukela uJesu wena ubuye umyeke, kodwa ingqondo uma ke yashumela ivangeli la
umzimba awusayingeni leyo ndaba yokuthi manje kuyaphendukwa. Kumele ukuthi wena ubeka amasosha la ombayimbayi aphethe ama-AKs. Kumele la esangweni lakho kuhlale kuvutha umlilo sekuthi amaconsi usathane akwaconsisela la ashe angakabi nayo i-effect emzimbeni. Hallelujah. Ingqondo le idinga ukuba wena uyihlomise kuvalwe la isangweni ngoba ingqondo iyazenzakalela kusebenza ngemvelo yayo ngoba ingqondo icabangisa noma yini. Ingqondo iyakubonisa ukuthi na intombi enhle ishele. Ingqondo iyakuthandisa umfana usindisiwe, ikuthandisa imfake ingqondo imicabango, ikuthandisa ingqondo icabangisa ukulala nomfana ungakazi. Manje akusona isono sakho ukuthi ingqondo icabangisane, isono sakho ukuzondla ngalomcabango. Yabona uma inkukhu ingena endlini awukwazi ukuyivala ukuthi ingabeki isitibhili. Akusona isono sakho ukuthi inkukhu zinye endlini kodwa isono sakho ukuthi uhlezi netibhili la endlini. Manje ingqondo iyabeka wena uyasusa. Izwi ligadela ukuthi ingqondo mayihlisa amaconsi wena uyashanela, ibeka amaconsi uyashanela. Imvelo ukuthi ingqondo icabangisa intombi enhle kodwa manje kufuneka wena ungazondli ngalomcabango. Awushiswe izwi lapha ngoba kuhlonyiwe kuphethwe khona amasosha aquthile ngombayimbayi agadile ukuthi into engena la seyishaya kodwa mengathola ukuthi amanzi angcolile la enkomishini. So akulona icala ukuthi ingqondo icabangiseni, icabangisa ukuthi awuntshontshe nasi imali ilahlila uyithanda. Isono sakho ukuhlala nalomcabango obusela. Ngenxa yengqondo khona abantu abangazidli izono kodwa abazothawu sibe umlilo wabo ubafudumezayo. Bathanda nje ukubona abantu bejola kodwa abajoli bona. Namjolo bawuseva futhi ngoba kuphathiswa nabo namaphoyinti. Bathanda nje ukuthi bazothi izono sibe seduze sibafudumeze kodwa bengazidli. Lento yakuba ube umzalwane umuntu omusho ongalinaki iBhayibheli ongalinaki izwi yenza ukuba ube umzalwane omgundatshana. Haleluya. Uphile ngengaphandle kanti ngaphakathi alikho. Abaningi abantu abashobona bethambile hayi ngoba bethambile, ingaphakathi libanjiwe liboshiwe hayi ngoba ehlonipha too much uhlonipha kakhulu namahloni. No, ingaphakathi libanjiwe. Abaningi nje abanye banentombi la eqondweni kodwa ubrother la enkonzweni basisi kodwa bajola la eqondweni. Yabo manje alimoya ingcolo methu uyaphakamisa uyesinda ugcwele ikhethi. Manje ukuyishalazela lento akusukusiza ngalutho ngoba ebusheni bakho ila unethuba unechance yokulwa nayo yonke into ebusheni bakho ngoba mawusumdala ngeke ukwazi ukuyinqoba. Uzobubabo bangamahloni unqunwa njalo uzwazi wena ingane zakho ukuthi umsolo. Nezingane zakho zazi ukuthi na kuya ngaphambili ama-elder kusho ukuthi kubhedile kubaba namhlanje. Uzophilisa kabuhlungu abantwana bakho bakhonze kabuhlungu la bepintshwa izona edliwa uwe ngoba awudili nempilo yakhe ebusheni. Oh haleluya. Izwi likaNkulunkulu lenza ukuthi nayiphiwo esikuwe singabanjezelwa imgilingwane egilekayo. Umoya wengqondo uyakwazi ukuthi umphathe umuntu noma nayiphiwo zingasetshenziswa umoya ingcwele sintshontshwe ingqondo kube iyona elawula iziphiwo ezilakuye. Iyo lento abantu uzwa abanye beprofeta ngoba kuningi uprofeta ubheda okugcwele ebandleni. Umbhedo uzibona ukuthi ke ukugangaka lokhu. Haleluya. Ngoba nabaprofeti kumele lihlole ungahumushi noma yinje. Hlole uthandaze ngoba uNkulunkulu noma enesiphiwo ekunika isiphiwo kodwa kufanele ukhule kuleso siphiwo. Noma ugcobile ogcobeni kuyakhulwa ngoba mawungakhuli uzolumisa uzalo lugcobo.
Mawungakhuli uzomisuse lesi siphiwo. And mawumprofeti kubalekile ukuthi uhlale ezweni ulidlizwe ngoba mawungalidlizwi uzodukisa ibandla. Yabo kwenye indawo nje ngapha eMozambique kwaphuma isiprofeto Sikhoza andizange niyake nine Mozambique. Sathi masilapha kwasukuma omunye usisi wathi bantwana bami engicasulile akho angisanifuni phambi kwami. Wathuleka nje endlini kwathi wabona ukuthi angathi bayisola le nto abazana. Wathi bantwana bami mangikhulume kabi ngiyaxolisa. Haleluya. Ukungalidlizwi kwenza ukuba noma kuhlalwa ngawo ungaboni. Uyaduka umuntu ongalidlizwi udukiswa isifundiso zamanga. Asiba bonke abantu abangaphambili bafundiswe abazokisa ezulwini. Abanye bangakufundisa kanti bakufaka eshatheni. Kumele wena ube nesifo sakho. Kumele wena la kube nerula elimakayo limeche ubone ukuthi lento akusewona measurements eswi. Lithi iBhayibheli kumele kuba nobani anifundise. Ukukhula enkosini kusho ukwazi ukuyihlolela ukudla okudlayo. Hallelujah. Yabona nje lento yenza sibe nabantu abasha ababhayiza too much. Ubhayiza noma inkosi esithi yakubiza ube ubhayize into ongakazi uyibona. Ngoba mawungazondli ngezwi uyabhayiza udlala nje amadimoni. Bayizimpela ngisho ukuthi uyashada ubhayize ngoba usathane uyakucuthela lapha ngoba uyazi ukuthi bonke abantu bangena la esangweni lomshado. Manje mawuthi uyadakha lolu dakhela umjolo ekubona ukuthi uyabhayiza umthetho wakho hayi ukuthi uye ukujola ngoba uJesu eksizile. Izono awuyiyekile ngoba singenandawo uyiyeke ngoba amathuba engekho. Kumele isono ungasiyeki ngoba ungasifuni siyeke ngoba singenandawo. uJesu ayithathe yonke indawo ngoba into ongayifuni ngenzeka uyithande kusasa. Into ongayifuni ngenzeka amayilethwa ngendlela oyithanda uyijabulela. Baningi ababengasidlisa into esimnyama ngoba bengasifuni basidla namhlanje. Ababengasifuni hayi ngoba sasingenandawo babengasifuni kodwa sebasithanda manje. So kumele ukuthi isono uyiyeke hayi ngoba uthi angiyifuni isono angiyifuni kungenzeka ziqhamuke ngendlela ozoyithanda. Amen. Kungenzeka isono sihle siqhamuka ngeprofeti. Abali nje bangena esonweni beprofethwa la ngoba akubona bonke abaprofeti la abaprofetha ngendlela yesu. Abanye baprofetha njengokungcola kwenkomishi zabo. Abanye bashumela njengokungcola kwenkomishi kwamaklasi bashumela ukungcola kula amanzi abaqwebile adungekile bese kuthi yonke into yaphuma ngomlomo idungekile. Abantu abasha abashola isola abanjengamaphuphu abahlala bekhamisile bahle noma yini. Yabona usathane ukulinda la esangweni somshado uyazi ukuthi noma kanjani uzongena ngale lesango bese ezocutha ukuze akuphetise masungena. Haleluya. Baningi nje bebheda sebezongena ngoba nokuthandaza uthandaza ngoba lezi zinto sihambisana ukudlisa nokuthandaza ngeke uyihlukanise. Yabo njoba nje uhlisilo imanje ungafuna ukuthandaza usathana uyabuka nje ngoba ufuna ukuthandaza ngoba usuzoshada so uthandaze u2 weeks uthandazela impilo yakho yonke uyithandazela 2 weeks. Uswanga ufuna abantu abazokuthandazisa uswanga bafuna ngoba uNkulunkulu mayenikeza uAdam unkosikazi akazange balale bobabili noNkulunkulu walala yedwa Adam. Yabo ubhayiza lento yakho uhamba uthi anengikhulekise sengifuna umfazi anengithandazise bese niyalala. uNkulunkulu ulalisa umuntu oyedwa. Lala uzuyivukela. Baprofeti bathi sesimbonile inkosi ivele yakhuluma ngomntanami yathi nje ngqo yathi uye uthi mana ke mama umprofeti awubuyele ngapha ngisalele khonza ngisayilindi njengoba ngilele nje. Sayishesha sayifusha sayifakwa ngamafastela ngenxa abantu abathi bayaprofeta besetshenziswa inyama ngoba
usathane ukude kabi nawe inyama ekuhluphayo. Haleluya. Walalisa uAdamu wakhipha uEva ngoba kuyenzeka uEva ngibone eqala uAdamu. Wamdala uNkulunkulu uEva, uAdamu lelele. UEva sekuyambuka inkunzana kuyambuka nje. Ulele. Ngoba uNkulunkulu akavuma umuntu uEva athi phela. Yabona nje lento athi khulunywa la uthi ngcono ngiyikhulumela noBrother Steve. Ayisebenzi leyo nto ngokweBhayibheli. Noma uEva ngambona kuqala uAdamu uEva. Wambuka uEva bayithulela nje. Waze wavuka. Haleluya. Kurethi manje sakurethi uEva uqedile kembuka. Hey ulele ubaba, ulele ngampela. Uyazi ulele ngampela. Waze wayivuke yekani basalwana ukuthi uma abantu abasha beshada nihlambukele ningene endabeni zabo nifuna ukubadudula nibaprofethela yeka akusokwenziwa ngathi umshado sishadela izulu sishadela imizi yethu imshado la yiyezulwini abukho ubulili emoyeni ngomoya sumakoti kaKristu imshado yemzimba ngoba emoyeni ayikho indoda nonkosikazi yikho iBhayibheli mase sikhamba soguqulwa lemzimba eshadayo. Usana umosha inkonzo izimoshakala exabana abasalwa ningena kanjani ngoba abantu abafundiswe ukuthi kungenwa kanjani abanye baqhele abaprofeti bambe lapha sekwaze bana ama specialist nje abaprofeti imshado ithi sashisa ingane yabantu enosini izwe lumlilo bese befikile mntanami uNkulunkulu uyangicindezela beve bekuthanda ukucindezela Nkosi ngicindezela umunye afike esekhaya Nkosi ngicindezela ufuna ukuthinta inhliziyo inkosi yangicindezela mntanami angisalali ngibe ngisathe inkosi yakhuluma ithi nje ngqo manje kutholakala ukuthi vele ushe entombazaneni enenkomisho eyidungekile uqubuke inzika baningi belimala mabeshaka kuthiwa kahle mzalwane awuhlale phansi uthanda athi banomona babona ngoba nobrathane mali banomhamba uyahamba mina ahambe mayisena inkinga buya zela azosibiza ngabangcwele bangcwele sasabangcwele manje kade sinomona izolo. Haleluya. Izwi likaNkulunkulu nokuthandaza kukwenza ukuthi ungadidwa abantu nakuleli sango usathane abulale esangweni lasemshadweni kugcwele igazi usathane lapha ebacika ngehwa khona bangena bemanxele. Uyabuka nje ugijima ushaya amakolasi uyazi ukuthi umthetho wakho uzongena. Haleluya. Bese ecutha ngakhona abaningi nje bashada bengakaze bemuzwa uNkulunkulu ethi liphela hayi sebeshile omama bathi ngathi kuyikona wena uthini ngoba thandaza njoba kusemanje nje usafunda uStandard 10 thandaza utshela uNkulunkulu iplan lakho ngoba uyakufuna ukushada mtshela inkosi ngiyayithanda lento yokushada kodwa ngicela ukuthi umzwa wami ume kanje ngicela inkosi ukuthi kume kanje into zami zime kanje usuhlala nje uhlala lokhu uqamba amanga mina angifuna umshado uyafuna thandaza kuzothi ngoba nakho sawufuna ukuganwa manje bese uyazila ukudla amaviki amabili kanti ungathanda sonke lesikhathi senze ngathi usula inkolo ukholwa izwi kukwenza ngathi uyahlanya ekhanda ubeka ingane zakhe izandla zingekho uthandaza ngazi mina ngifuna uhlobo lwengane ezinje hayi le ngane zayikhathokugcina akuthiwa siyavukela abazali ngifuna lezi mina akuthiwa ngiyothulula umoya phezu kwayonke inyama. Thandaza ubeke iplan lomswakho usethe singakafiki isikhathi ngeke bakudida abaprofeti bamanga uthithwa nje ngoba uyatatazela ukazwizwa impendulo evele enkosini usufuna ukuzwa uNkulunkulu ekhombisa intombi engakaze akhombise lutho la enkonzweni baningi
serious message oshaya usefuna inkosi imambulele umfazi engakazambulelwe ngisho inkomishi la inkosi imaki akaza ibona othi ngoba usubizwe emission sekuthiwa uyabizwa emission imali zothi sacela ukuyokhuleka 2 weeks uthandazele umuntu ozohlala naye uzufe uyomthandazela cela unginike nje amaviki amabili uyafika lapha uthandaza uyobuza babuza abangani bakho bathi nophi lo noma lo uthiwa nayi lo bathi hayi othandaza ungarobheki mawuthi lona bathi hayi ungalahli ibusisi hallelujah. So abantu abasha abangene lithi iBhayibheli ningamniki usathane indawo. Why uNkulunkulu angatshela usathane ungayithathi indawo ebantwaneni bami? Imbuzi le ekutshela ukuthi wena unamandla too much kunosathane angeke angene kungavumanga. Angeke usathane athathe indawo kuwe ungazange uvume. Uyazi kwensuka yini kube khona abazali abanamadimoni besindisiwe ngoba phela amanye amadimoni awahewuli awakhalisa manje liyahlala linakwele inkani likwenzisa inkani. Haleluya. Ukungathandazi nokudlisa ukwenza ukuthi ube umzalwane uzigcina unamadimoni la ngoba ungalidlisa ukwenza ukuthi ube umzalwane onemfihlo. Imfihlo siyisanga elingena amadimoni. Ubona umzansi abemdidisisa lapha engena amadimoni ephambana inkani. Mongahlala naye phansi uye ukumthandazela mzalwane yini ekuwe. Ubona ihlazo uthi ubiziwe ekoteni uthola usheledi kulokoza amadimoni emehlweni. Ayaqhwisha amadimoni esizwe manje ezinsizi ayaqhwisha la emahlweni uyabhalwa bhalana eqhwisha amadimoni ihlazo. Bantu abasha asikhuphulise iqiniso ukuthi abanye bayemabandla endaba ehlushwa khona ngishilizo phambi kwayizwa ngathi la emgaqweni driver kahle imoto yakho uhlonipha imithetho omgwaqo ngoba sizokubamba ispeed trap noma kanjani ukuthi itruck yabambezela ngoba la emabandleni khona ngisho ubaba abama-truck ubona iloli la nsonto le into ebanga traffic unifuna ukuthandaza nanti iloli ekhulu nekhanda engaka nehuthe enkulu pop niyathandaza pop lapho ngiyabusisa haleluya haleluya pop liyakilo likaNkulunkulu hlukana nalo ningalo nabantu emabandleni uthi ubaba uNkomonde ngelinye ilanga sikwisemini siphuma isemini akufana inkomo uthi bantu abasha manje yakhanda iziguqo niyeke ukulwa nabantu abadala nesi iziguqo nifuna uNkulunkulu. Niningiso David wathi abafana bemvimbela akangalwa nabo wajikela ngemva wathi uzonikwana umuntu ongabulala lo muntu. Isikhathi sethu sokuba sukume kodwa simele ukuba singamniki usathane indawo. Ukuze ekukhuleni kwakho mawusuguga ungabi isalikwazi nekhehle ngenamsebenzi wakho. Ubikhehla nje lihlekisayo ngoba uhambanga noNkulunkulu ebusheni bakho. Noma usufile kuthiwe sohlekisa uba abakhumbula abantu izinto akade uzenza. Besalukwazi sinamhlebe kanti ngibatshela beSteadville ngithi la ebandleni kumele kube khona oprincipal bemfundiso la abafundisa omama. Yabo noma kodwa benjobe bancane nje funa mangifike ebandleni ngifica othisha omkhulu bemfundiso bathatha umkamela bethi ma wethu buke khona othisha omkhulu la bathi makoti imfundiso yeBhayibheli kuhlalo kanje ebufazini kuhlalo kanje manje iyashoda lento njengoba ubona nalabo abashadayo nje bangena bangashintshi bangaguquki. Umama omdala mathiwa kenza isifundiso ufundisa ngemfaduko into yomakoti bafundisa ngemfaduko phakama nesu wena uthi mama koti lithi iBhayibheli ihleli hamba la. Hey ngiyathandaza njalo emthandaza ngithi Nkosi ngikhulekela isiphetho sami angifuni uba ikhehle iphuphile.
Hayi amfuni mani moya bekhehle liphupile umtotofu ngenamsebenzi. Ikhehle lihleba nje kuphela. Ayisola ithanda ipolitiki yebandla libona abadla imali alimboni uThixo. Hayi amfuni ngaba security la enkonzweni. Bona masengikukile uNkulunkulu esebeke igunya la. Ino lesesimhlophe. Noma ngasashunyayiswa makuthiwa usukume usivalele inkonzo. Bashumela bafana, bashumela bana namlaza kuthiwa sukuma mkhulu awusivalele inkonzo. Bangiphakama ebudaleni mami ngihambene noNkulunkulu ebusheni. Ngithi mama phambana imbane ngiliphambana imbane. Angeke yenzeke lento ungahambanga noThixo ebusheni. Funa usomandla manje. Yekelani ukujaha abantu abadala ngifuna ama-briefcase kune-information efihliwe bahlaliphekwe uzowenzana ama-briefcase abantu uThixo ulinde wena. Asiyeke indaba lesicasha ngobhemu bazohamba labo baba bahamba nobhemu sisale sodwa sosala sithini bakuphela manje bonke abantu abacisha umlilo ngokuthi mawusufutha kakhulu kuthiwa kodwa bazalwana uBhengu wayethe uthi lapha lala baphela labo soyicisha ngani ngoba asimazi. Yabo manje iyo lento nathi bafundisa abancane sibasophe khona ingozi esihlaselayo. Asiyeke ukufuna ukuthandwa yibandla. Asisokushumayelela amapulpit ukuthi baphinde bangiplana. Siyeke into zabantu ngoba fanele senzizwe lothi hayi manje obaba abadala bayahlupha khona information abayifihle kuma-briefcase ama-briefcase ahleza aqumbile ayeka aqumbe njalo uMengcolo uthembeke kabi ukuthi akhulumise izinto eziku-briefcase ayifana izikhukhumala i-briefcase ikhukhumala inkolodela umnikazi wayo yakale into zabantu uThixo khona bantu abasha siyafuna uThixo mani. uNkulunkulu usilindile silibele ipolitiki yesonto. Umhlola abantu abasha bathanda indaba emabandleni abanesikhathi sokufuna uNkulunkulu abazazi indaba zabo base indaba zebandla. Uyahlupha umuntu omusha ongazazi indaba zoba moya kuNkulunkulu akahlebe uNkulunkulu ukhuluma ngawe mawusondela nje utshela ngawe akutsheli ngabantu. Yabo masiqhubeka kanje sizophupha impela sibe abafundisi bemali abaphuphile. Sibe nje iqembu lamasonto nje liswenkayo elingathisho. Bazohamba labo baba abanoNkulunkulu abahlala naye kwaBhengu bese siyasala singamazi uNkulunkulu. Sizobasaphi lapha? Hamba ufuna uNkulunkulu wona uyashumayela uphatha ithawula manje hamba ufuna uNkulunkulu. Hambe uyothandaza ufuna uThixo usujaha amapulpit nemem hambe uyofuna uNkulunkulu umazi hambe uhlangane noThixo uzumazi. Haleluya. And ungahlali la eSons of God ngoba uthandwa abantu uhlala ngoba wazi ngoba uyangihlupha umuntu ngiyibuza ngithi kasi labantu abahleli la ikhona into abayibonayo. Ngoba ukhuphuka nayinkundla ngena kuma-committee uzukhushula usiyokhuluma i-organizer uthi bamfundisi ubonani uhamba ngathi nje yini oyibonayo kukhanyana ezweni lawo moya. Amen. Yabo ngizophenduka iloli lapha ebandleni olushaya ihuthe enkulu uma umoya ehla. Ngoba ezweni lawo moya kunzima kabi ukudavuswa ngenyawo kumele ube nesakhe isikhepe. Mayehla nje uNkulunkulu ebandleni athi fu ehlela ibandla thathe sakhe isikhepe nawo. Ngoba kusasa uzoba yi-elder elingakwazi ukushisa kumoya abazalwane bashise ngaphezulu kwakho usale ngaphansi ulusha ihuthi pop ehlala pop. Abantu abasha babandleni abanye bagcwele ngamandla kamoya kodwa abakhuli ngoba bampintshekile bahlase endaweni empintshayo. Ngifuna ukukutshela umoya ongcwele uthembekile noma ungacindezela kuze kubeke itshe phambi kwakho hlala noThixo kuleyo ndawo.
uyazi wenza ama-mistake ngoba abazalwane uma wenza i-mistake benza sengathi noNkulunkulu akasakudingi ngoba kuyibona abangasakufuni. Yabona labazalwane ngengifisa ukubabona ngixoxe nabo abathatha uJona bamfaka emanzini. uNkulunkulu wazi wasebenzisa inhlanzi ngoba ngeke ngiyibuza ukuthi babe ngeke nibakwenze bona lokho. Babe ngeke bakhipha isikebhe mayisehlambuluko lethi mina ngibalekile ebusweni kaNkulunkulu bakhipha isikebhe bathi mzalwane buyele entandweni kaNkulunkulu bakhipha isikebhe bathi ngishonsele eNineve bakhetha ukumlahla abasamdingi bacabangela umkhumbi wabo bacabanga nenkosi ayisamfuni. Ungacabanga ukuthi umuntu umenza iphutha la enkonzweni nenkosi ayisamdingi ubone ungasamdingi. Akumele uNkulunkulu azasebenzisa inhlanzi ukuseva abantu la sikhona. Sicabangela umkhumbi wethu silahla abantu sithi sosinqona hayi khona akuhambi kanjalo. Hallelujah. Uma sike samvuma sanika uSathane indawo hawo hey lizophela ibandla lethu. Ake ngiphawule lezi zinto. Kukhona izinto ezenza uSathane ayithathe indawo. Number 1 ukuthi ube umuntu omusha ungaqiniseki ngensindiso yakho. Amen. Ube umzalwane kodwa uqinisekile ngensindiso. Kule kuthi ulungile kanti awulungile. Awuqinisekile ngokusindiswa kwakho. Kuthiwa hey ave ethobile kanti akhona ukuyidoma ukudideka. Baningi abantu abasha abadidekile abangaqinisekile ngensindiso abanye basema committee badideka khona ema committee. Yabo. Yikho nje mayehlasela uSathane kube khona anobagada abantu abakududuzayo uma ungcwele ukusola ubaleke kulowo muntu. Uma ungcwele ukusola lo muntu okududuzayo baleke mbalekele. Baningabi nchosisi othothi wele sonweni kube khona omama bamsekela bathi hayi wena ntombazane kuyenzeka kuyaphileka kuyahlaleka futhi qhubeka. Bethi abazali ngoba ikhona nje le ndoda umkhetheni impela into obhemgwayo bethi wena mntanami banomhawu banomona nosibani nabo wayithatha nje ingakholwa wabuye wahlala naye uhlele emzini wakhe nawe kuzokwenzeka. Ungayenzi into enziwa abantu ngoba ngeke bakutshela into eyenzeka enhlizweni. Njoba ngishumela nje abenza lokho siyavutha ifuba manje. Ngeke ukuthola ukuphumula ngeke ube namhlaba ngoba kusazoshunyayela. Ngeke bakutshela ukuthi mayenza le isono esiplaniwe asifani nesono esikwehlele. Zonke isono asenza ungakazi uJesu wayicisha ngegazi wakuthethelela kodwa lezo zenza ngamabomu sekukholwa ngisho umvuzo wakhona uyawukhotha. Uhamba la unamazinyo amahle uhleka ngothotho ubuye sebawashayile bakhipha usunesini ususika uhleka ngeduku. Hallelujah. Glory to Jesus. Kubalulekile ukuthi ingqondo yakho uyidlisa. Ngoba umuntu uyilento ayidlayo. Phela abantu abasha abaningi abasamlalela umoya ngcwele. Isho benzana abasamlaleli. Benza izinto abayibukayo. Kubalulekile ukuthi ingqondo yakho uyidlise iBhayibheli ngoba uzophila iBhayibheli. Nokuyidlisa amabhuku nje. Udlisa amabhuku no TV uhlala uzwezele phambi kwayo usebenzani. Awuboni izibhame eqhuma ku TV sidubula ingqondo yakho. Uyaphupha yaphela. Ubi TV yenza ukuthi uhale kodwa izwi liyenelisa. Angimelene ne-TV hambani nami khona kithi ngiyayibuka hambani nani ibuka. Qaphela ukuthi udlani ngamehlo ngoba amehlo ayahla. Into idle ngamehlo iyahamba iyongena phakathi kokuyiphile. Into idlayo ilento soba yiyona. Angeke kube isigebengu somzalwane kanti awusodli ngobugebengu. Musukuvumela uSathane azohlola inkululeko yakho bese kuphazamisa ebhida kuphambanisa inyawo. Vala la esangweni faka amasosha la. Uyazi abanye emfundisi wami bathi bebasha kodwa la ingqondweni sebasha.
ebusuku ngesikhathi sokuthandaza akathandazi uhambile ngengqondo use okay shekasi uqhuba inqola nomnyeni wakho unengane seyiqambile. Yabona khona umdlalo wenziwa osisi bathenga wathethi ibhebe abaqamba amagama ekuboma wabo. Ikhona lento la isuka khona, khona la iqhubeka khona. Ayisuke nje. Haleluya. Qaphela uzuqaphele ngisho amancoko akho ube insizwe ehlambulukile namazwi acwebile. Insizwe mayikhuluma no sister, sister phini falakho usuyaluza kanjena emabaleni akithi nje. Hayi kuyahlala wena. Awaphele lamancoko angcolile. Abanye bathi bahlambuluka. Hayi ngisacela uzohlambuluka sisi. Ngicela ngifundise uhlambuluko sisi. Yini? Hayi sisi bese ngikuthanda kakhulu. Yabona ikhonto evuka la. Ngoba ake uhlambuluko la. Nalo sisi naye makuthola ukuthi amanzi awacwabile angcolile. Hawu brother. Usumthanda kangaka sekwenze njani? Usathana uqala bona ukuthi ukadeni ufunani bese eza ngalento oyifunayo. Asambe siyofuna uThixo ngoba masingamfuni uNkulunkulu zikhona izinto usathana azokunika zona. Yabona uma uvuma usathana akukhuthuze khona azokufaka khona onsosi benze nje. Bakhipha imali ngesalamu zephepheni bafaka onewspaper. Ulokhu uthi sekhona sewamaphepha. Usathana bekukhuthuza izinto zikaNkulunkulu ufake zakhe. Usathane kunabantu akabale uyazi mawulebhayi umbhedo ufika ukhiphe into 50 rand ulebhayi bese beyubhala igama lakho ungawuthandi. Usuluku yena uzobhadala ukhona lesitolo kodwa wakho. Kodwa ukhona noma ungena nje usakhuluma nalabo abadayisa uvela uqonde kuloyo uthatha imali uzobhadala umbhedo wakho ukhuluma isimo ukubhadala uyihambele ubuye futhi uzobhadala khona abazalwana usathana akabelebhayi abela enkonzweni elefika nje ezobabhadala afika afaka inkani namhlanje ashintshe lomzali abenenkani ongakazi uyibone abuye usathana ezombhadala elokhambana egcineni yomthathu uhambana kanti uthatha umuntu wakhe okudala emfida phakathi kwethu. Uhlezi lapha nje ulephayi usathana ubhalwe igama lasesihogweni latula. Angiqhube enye into enza ukuba usathane athathe indawo ukuba ube umzalwane ophila ngaphansi kwesimo sakho. Mawenze njalo uyamnika usathane. Lithi iBhayibheli uma indodana umuntu enikhulula nizoba ngabakhulekile impela. Once wasindiswa ungokhulekile impela. Ayiphele le ndaba ukuthi hayi manje ngisacela umzalwane onendawo kwakhe ngoba mina ngizalwa isangoma kunamadimoni ekhaya ezongihlalisa. Hlala la kwaSangoma ngoba uJesu akuthandazela. Wena uprotectiwe ngomthandazo kaJesu. Hlala la kwaSangoma. uJesu azabonakala la kwaSangoma. Umsufuna ukemzini abazalwane. Nani bazalwane msana ukuthatha ingane zabantu ngoba labantu nibenza abafundi benu bangabi ngabafundi bakaJesu. Iyo lento enza ukuthi mabe nenkinga bakhale kini bangakhali kuJesu ngoba bamazi bazinina. Awulahlwa abantu ufundisa ukuthi themba uNkulunkulu wakho. Hlala lapho kwaSangoma. Athi ungakho qoba imithi uyithatha uyigcobe uyikhombe ngegama likaJesu uyigcobe uthandaza asasindiswe noma akasindiswe ngalonyaka thandaza ungabi nendaba nezimpawu zakho uthi wenza thandaza uhlale khona la ubanga isicilacile kumadimoni ayazi ukuthi ukhona nawe ngoba uNkulunkulu makusindisa usuke efuna nefamily yakho. Ekhaya ngamukela uJesu abazali bami engasindisi ubaba kokumthandaza ngelaphela abantu kupaka ngeemoto zama4x4 lapha kethi bezofuna usizo bethelphize abantu ngamukela uJesu ngedwa emndenini wakithi ngedwa kathi bangifika ekhaya bathi ayikho lento sindisiwe nomqiniseko bathi mina ngisindisiwe wathi umama khona intombazana yakithi ayingaphethe kahle ngisho igama la wathi hamba uthathe usibanibani wenze umkakho bese uyosindiswa emzini wakho. Hayi la kwami
bathi akusindiswa la iqiniso uhleze empintshini njengoba ubuyele ekhaya nje uzophela ubumnandi be-convention ngoba uyothethiswa noma uchitha amanzi kuthiwa lwasindiswa nje ikhanda lakho liyahlala. Funda ukuhlala noNkulunkulu esimeni esimpintshayo noma ngabe kini uphume wethukiwe msufika wethukiwe la ngoba uzokhula nayo lento usube mdala noma usushadile ube umuntu ophile emeni mawumyini wakhe kubize ngolavi ufika ulavi enkonzweni mekubiza ngesidwethu ufika kwisidwethu enkonzweni ngoba wayijwayeza ukuphila ngaphansi kwesimo. Nahlale endekhaya ngibashumezanga ivangeli ngathi akekho umuntu ongashumeza umzali wakhe okwakho hlalisa uthandaze bese ushaya istep noKristu. Hamba noJesu, hamba noJesu indlela yonke. Hamba noJesu, hamba noJesu njalo musufuna ukwenqila nabazalwane njalo luwasabelwa njalo luwaduduza ushawe ehlombe. Funda ukuthi iqekelele uhambe noNkulunkulu wakho umazi ebusheni wazi impendulo wazi ama-ansa kaNkulunkulu umusha wazi uNkulunkulu uyaphendula. Ahlala kithi bekhuluma beze bethi hayi siyabona kunaleli sonto yakulo hayi ngoba uyokholwa kulandela amantombazane kanti nalawa ayafana nala ngoba Moses wekini badideka abazi ukuthi wenzani. Angiphathi nabesonto abenesonto la bavele bexakeke ukuthi umthetho okunjani lokukholwa. Manje sekufuna wena udle unyawo noKristu uthandaza uzuzile ukudla uzilela bona bakubhuqa bathi umzalwane usebhandeni kanti ulande bona esihogweni. Shalala kini subaleka nokuthi kunamadimoni ngcono ngiyohlala kwamzalwane kwababuhlabeli ngoba kuyathandazwa nesibusiso noma kini ulala kungathandaziwe musufisa ukuba wakababuhlabeli ngoba mabelala benza inkonzo. Hlala uthandaze ecamelweni engubeni usulala noma kuvumelekile guqa masulala uthi baba nakhula umtshale khona. Ungamazange uThixo ebusheni bakhe usophinda umazi unika uSathane indawo ukuba akwehlulele. Noma uNkulunkulu akakunika isiphiwo sizosebenza noma ungashumela uzoshumelisa okwengane esidaba awuzoshumela njengomntwana kaNkulunkulu. Haleluya. Kufanele sibe abazalwane abanaso isihe kodwa kufanele singabenza abantu babe abafundi bethu. Haleluya. Hlala lapha ngoba ukhona unene wengane wala enkosini umoya engcwele. Thina sesenza iphutha nabantu abashethe sindiswa hayi ke mntana umkade lo yamama kaNongile shut up ngoba ukhona umuntu ophatha ingane lendlela. Sinayo unene wasenkosini oncelisa ingane la. Manje okwakho mfakiswi ngoba umoya engcwele uyamehlukanisela ngoba umoya engcwele ukududuza aqalela ngesikhathi usindisa ungakalazi neBhayibheli. Umoya engcwele akududuza ufike kini bathi ayikho insindiso umoya engcwele athi khona ubuye neBhayibheli lodwa ivesi ubuye usenkonzweni uzakho kukhona nje into ekududulayo kodwa ungazothi ududulwa yini into ekuphamandla kodwa ungazi ukuthi wathatha. Umoya engcwele uhamba nawe. In fact umoya engcwele usingela ungakasindiswa ehamba esingela kuphephisa engozini uyokweba ukinqekene emonto ungafi abeke isandla sakho umoya engcwele usinde uthi uyajola ungaphathwa indulazi avala umoya engcwele befa abantu sale umoya engcwele ubusuka nawe kude ehambe kuncenga kushanela ekufaka endaweni azazofika nawe la manje akaqala qabuki la. Manje waye udidizele masuthola uJesu hlala kini noma isimo sibukhuni kanjani. Ahlala ekhaya ngathandaza mangithandaza bengibabiza ngamagama lawa asepasini abazali. Ngashala nje omunye ubaba waseGoli kuthiwa ubaba Sibinde sasikhonza naye sona. Wathi abazali nabathandazele ukuze basindiswe. Yazi kunange ngiphakamisa. Ngiqala ngalowo nyaka ngathandaza singekho impawu. Uyabona ukuthandazela umuntu lapha abantu utshela abazali hayi bazalwane ubaba uzosindiswa bese ingqondo ithi bazombona nejazi elimhlophe lesiphambano bese bethi iphile ntwana. UbuSathane mawuthi uyahamba uSathane ukufakela inkinga ngaphezulu.
ethi ha mayengasasindiswa nawe uthi mayisesindiswa ke yabo ngoba lento ekwenza uhamba uphamazela usathana ukuvala umlomo usufakaza kakhulu ngoba kungenzeka kuwe umtshele nawe ukuthi makwenzeka ngawe ethi hayi usukhuluma mhlawumbe uthi mhlawumbe ngeke ngiwe manje nalapha kini noma usathane ethi khohlwa abazali bakho mhlawumbe bofa bengasinisiwe uthi mhlawumbe bofa besinisiwe thandaza kuze kwenzeke into lapha kini uJesu maze ebusheni bakho uthola impendulo ngeke ukwazi ukushumeza abazali bakho kodwa thatha izwi ulifake engqondweni ngoba ingqondo make yaba convince ngezwi uthola amandla okwenza noma yini uyazi ngisho amadlozi lawo amadlozi awakekile ngoba kwesaba izwi likubambela la convince wakholwa yini ukuthi uNkulunkulu uprotective abona amadlozi esamxhaphaza yikho mawusindiswa nje uthatha imbuzi uyovalisa emsamo nina abadala ngeke sengithatha inkolo uvela usindiswe nje ayibonela ukuthi ke abaxhashazwa abanje izwi lona likwenza ube ingozi usathana abanendaba nabantu abangalithandi izwi aramsebenzi nawo ngoba umlilo uxa usathana izwi kaNkulunkulu yikho ukuthi iBhayibheli uJesu wathi usathana emhlasela eqeda ukuzila ukudla wamhlasela lithi iBhayibheli wamnqoba ngezwi emva kwalokho usathana wamshiya mawufuna usathana akushiye vala ngezwi ngoba usathana akakwazi ukuba seyindaweni zonke ekhali zonke uyahamba uyazulazula mela baphumule ngapho nawe bekezela uzokushiya maduze ushawa umoya umsuku haleluya ngathandaza ngakholwa baze bayibona ukuthi engathi yaphila bahlaba imbuzi ngamabomu bathi ihlinza la ngihlinze ngedwa sebebalekile bofu bokuyibhola abanye ngihlinze ngedwa ngingazuyidla ngihlinze ngayithele ngomhlabathi ngoba ngihlinze kamnandi base bangifundisa ukuthi isekele ngamatshe ngoba uwedwa ngisekele manje ngihlinze ngilengise phezulu ngithatha isikhumba isigoqa ngithatha iBhayibheli sengiyenkonzweni manje kweminye imizi ingane zakhona zibekwa izandla seyiphuma siyenkonzweni kuthiwa mdala msiyenkonzweni woza lapha baba nange phuma umntwana hamba naye mina bangiphuma kuthiwe uyosikhumbula le nkani yakho ngithatha iBhayibheli lami ngiphuma hlala la ubekwe khona ngoba uNkulunkulu unecebo ukuthi ayibonakali impawu zokuthi bazosindiswa kumsebenzi wakho lo wathi uba bezosindiswa ezomukela uJesu waye komunye umuzi emabomvini bemsame eshisa impepho ephamisa izandla zenje nejazi elikhulu uthi wezwe into imlahla imisola wafisa ngathi abalekhabe ngamxosha ngoba umuntu uma umthandazela uyaxeka yikho uma umuntu omusha kumele ubathandazele abantu basindiswe ngoba ngesikhathi wenze njalo uyabaxekisa uma umuntu umthandazele ukuthi asindiswe mmeme ukuthi akeze enkonzweni ngoba nje bexeka usengawela nakuma washitawa manje wangezwa nje umuntu okhuluma ngoJesu awele khona mumeme uzawela endaweni eright momthandazele yosindiswa elalela iradio asindiswe umthandazele uxekisa impande uyamnquma lapha ngaphansi empandeni ukuthi axeke manje abelula kodwa lakushunyelwa kanye kadezela asindiswe ngalizwanga izwi asindiswe nje umfundisi ethi abese abafuna uJesu athi mina ngifuna uJesu uthi yamsola lento wafisa ukuthi bamxoshe abalekha wenza wanqamulela ngendlela angasajwayele ukwenza ngayo wanqamulela ehamba endleleni ebuyize ekhaya wathatha inqumo athi manje sengiyosindiswa enqumo endleleni ngayo asengiyosindiswa kwathi kumsombuluka ngibona ethi amafastele ngaphuma masinya ngoba ngangazi ukuthi hayi shothi uzongiphoxa le nkonzo ngaphuma ngathi ufunani wathi angifuni wena ngifuna umfundisi abuza umfundisi wakhuluma naye bangena sebengena ngalomnyango ongase stage ngathi nasoke indaba nangoba umfundisi ebe umuntu phambili emazi ukuthi akasinisiwe ngoba lo muntu ngiyambona uzophoxa mina le nkonzo waye ngaphambili wathi umfundisi ayike ubaba kaphethe lesikhonza naye uzuma kodwa ngeke ngimkhulumele uzokhulumela ngageza izandla ngathi ayike ngoba umfundisi oyilahlile ayike ngingayenza ngageza izandla noma uhlupheke isimo senzima likhona lakho uNkulunkulu azokuhambela ngalo la ingane zakhe ibheni sangu hlala nothi
Jesus is coming to you. Bathi mayephefumula wathi bazalwane angazi noma ngithi ngikholwa kwesibili yini kodwa ngizothatha uJesu umntanami. Kwadunyiswa ngalelo langa nama ngikholwanga ngoba ngathi akumina kade ngithandaza wabasindisa umama uMasinso emshadweni kushada ubaba ukubheka wasePomoroy eshada wathi ngifuna ukuyobona umshado wenu unjani sasishaya step kwashunyela umfundisi ukhoza wathi mayishumayela umama umbonelele ezela noma ebhekile ngabona ukuthi akayizwa lento ekhulunywayo kwathi ngakubizwa ngathi akholwa biza mina wathi angiyibisi noma ngaphambili ngifake isuthu yokushaya step ngathi abafuna uJesu wese phakamsisa ayashesomukela uJesu. Hallelujah. Angiphathi ingane zakwethu uJesu wayabula nje faka ngapha wayabula ethatha nje faka. Shala kuleso simo sakini. Musokhaza phansi kwasimo. Musofika la ubonakala ukuthi usalwa isidakwa. Mawungakhe edakwe mqhube ngebhali umthathe somewhere uyombeka endlini bese uhamba uyokhonza uNkulunkulu ufika uhlabela ngathi usalwa umfundisi kanti ushiya umuntu edakiwe. Musothatha isimo sakini usibekela. uJesu ufuna ukukusebenzisa uyambambezela uyibiza ngentandane unetshebo umdala umdenganga ngentandane ekho intandane netshebo. Abanye bahlezi phezu kwesimo abazali bahlukana. Ungamkhonzi uNkulunkulu ngokwesimo sakini mkhonze ngokwecapacity akunika yona. Abantu abashabane ngazi ukuthi bathanda izolo kanti baqilazwa izimo abaphuma phansi kwazo. Abanye njalo babona bengakhethwe emakomitini bacabanga ukuthi bayekwa ngoba unina bengakholwa kanti cha. Kanti abanye bazali bayakwenza lokho ingane emhedeni bangayinani. Benakeza ngoba nezingane zabazalwana zive ziqhele nje enkonzweni asinasikhathi sokubingelela ezinye ephuma nje ziye emotweni zone. Hallelujah. Phuma phansi kwesimo sakini. Akathi ubaba wakhe ephume yale eyogida egidela ushembe uthatha iBhayibheli uyele ufika uthandaze ungabheki impawu zakho ungajajuliswa impawu. Ngiyeke noma ngenze izatshwana zokuthi akathi usiyalunga ungayinaki leyo thandaza. Abazali bakho babexabana kusona sakho leso sona sabo. uNkulunkulu ngokuqina ngokuba strong wakho engakwenza isolution yomzwa wakini uyingane. Uthandazele umndeni wakini uhlangane ngemthandazo yakho. Kodwa na utetenge ukhonza phansi kwesimo waphatha iumbrella ukuthi ngizalwa abazali abadivosile. Sicela usosithathela umnikelo. Hayi bazalwane bengingazi ukuthi nami nje ngathiwa ngithatha umnikelo ngiyabonga leli thuba eningi nami nje ngoba uzazi ukuthi uyingane yabantu abahlukene. Uzalo ubaba odakwayo. Noma ngabe ubaba wakho uyawa le nkonzweni uyanqunya zonke izinsuku akusona esakho leso lesidle ubaba wakho wena khonza uNkulunkulu angathi uyasha. Abamsike la enkonzweni wena uthandaze kwehla izulu. Bethi beqeda ukumsika uhlabelele ukudilika izulu lehle lihambe ngenyawo la enkonzweni. Oh hallelujah. Asingasekuvaleni. Into ezokunceda zihluphe ngoNkulunkulu. Zihluphe ebusheni boThixo. Othi ukhonza into yazi. Musolo ukuthi hayi ukuthi ngisemusha. Hayi ngoba ngisemusha, hayi ngoba sabantu abasha, hayi ngoba sabantu abasha. Zihluphe mfuna uNkulunkulu ebusheni bakho. And msuye enkonzweni ngokuyoyikalweli ngathana abantu ngoba any problem esinayo abantu abasha abanayo friendship emabandleni emvamisa. Bahlakazekile. Omunye umile ubhekele noma kuphuma inkonzo leyo emondweni kama wakhe leyo ushona le abantu abasha nje abanaso isikhathi sokuxhawulana ke bexoxe bahlangane boze bahlanganiswe usheleti ngoba ethosane ke sizohlela osane kuyima behlanganayo ke bezobingelelana.
nomuntu osindiswayo ethengena afika shawa umoya akazi ukuthi usuka ngokubani ngoba nalo ubhekele kumele senze ishane bazalwane lapha ebandleni bantu abasha sibambane insizwa ibambane sivakashelane sihambelane ithi mayisindiswa insizwa ingatshelwanga ukuthi ayimena ibonele ukuthi mina ngizongena la ke mina khona ukuzukwazi ukukhulisa abanye into ezoba inkinga wemntomsha nje ukudla isilo inshada awunakile sizoshaya isikhathi sokuthi abantu bakwethembe bathi ake usifundise uqala uphathwe isifuba uphathwe umkhuhlane ube imfanayo umfundo imfanayo sengimdala la enkonzweni abantu abasha kuthiwe bayahlupheka ngikho ngimdala naqala uhamba noThixo ngeyimusha kuthiwa nginalo izwi engalibeka kubantu abasha ayikhona kufanele uma ngabe ngingavulanga iBhayibheli ngisukume noma inkonzo ivalwa nje ngisukume sengiyikho ehlini ezimhlophe ngasashunyeliswa sukuma mangima ngithi bantu abami imbane iphambane la endlini yenze nje amale bazana sihlalela la ukuthi masiguga sibe into engenamsebenzi niyawabona lamakhehla siwalandela ukuthi enze njalo niyawabona na izokubeka ibe khona lento masinje sizolenza leli bandla sidika tuva umjolo sidlala umjolo silokho abantu abayekani ukuhluphana namakhehla manje kuhluka amakhehla hayi lamakhehla ayahlupha no awuye ake nisichazele ngobhengu yeka yabona ngiyawaxolela lamakhehla yazi ukuthi lo umuntu kaNkulunkulu angaze ngimbone kodwa uma uyangichazela ukuthi wehlakaniphele too much ngeke ukuthi uyamazi nami kube kwakuyimina bengingeke ngikwazi ukuntolika manje yekani ukuhlupha abantu abadala hambani ufuna uNkulunkulu uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi kube khona bona bahambe nobhengu bese kube khona thina sihambe nabo sanibahlupha nixikizisa ama briefcase baba kukho nencwajanyana nje amabhukwana usowenzani amabhukwanyana nje akhona nje amabhukwanyana usowenzani ikonto ebalekile ekhulunyelwa izolo kumele ufunde ukudlula kwi-Assemblies of God ube umfundi kaJesu ngoba izokubambezela lento ugcina uyisecurity la enkonzweni ungamazi uNkulunkulu amen phetha amabhuku onke enkonzo izicaka amaphepha ama-information agcwele kodwa uThixo awumazi amen hlalela ugugele la lushapha zonyawo basifica labo sishiyala banifica nenzalo baze banishiye nje nenzalo asisujaha ubazi imithetho yenkonzo kanti uThixo sikakamembulelo uthi uAbsalom kanti ngibuyelene eGeshuri mangasukubona ubuso benkosi uhlalelene la kanti awuboni lutho ufuna ukubona Nkosi ngambulele manje akubekho into engiyibonayo akubekho impawu sokuthi uThixo ukhona kimi ngoba iphiwo zikamoya ngeke usenze lutho ungawazi amandla egama amvala uthi uDavide mayosha uGoliath uthatha amatshe amahlanu sithi ke i5-fold ministry leyo ama gift ke njalo kodwa mayehamba esayifakwe kwindwayimana ngoba uyamazi uThixo kwasebusheni wafakwa ngindwayimana mayeza kuGoliath akasho ukuthi ngisakuwe Goliath ngamatshe amahlanu akasho njalo uphethe amatshe amahlanu kodwa ngaba uthi ngisakuwe ngegama likaJehova ikhona bazalwane enamandla kule nkonzo ephathe amakhehla emasha azagugela la engaphambanisi inyawo konke ephathe abantu la ngeke umsebenzi kaNkulunkulu bengakho ingekho into eyinsika lephatha mina ngiyafila enhliziyo ikhona into afanele siyithole ngeke silunge impela ngeke sizoliphendula impela libe isonto leli sonto kufanele siyithole lento yatholwa abanye lutho ngezwe nje noma ngithandaza ngithule ngezwe ayikho into efanele siyithole
Uyabona uMabhengu wayengakakhi indlela ibandla ngisho ungafunda noma yiphi incwadi ngisho iconstitution uyayibona ukuthi umthetho sisekelo khona nakwezinye inkampani nakhona kodwa uyabona ukuthi lento ebhalwe la yayibhalela umuntu ombhulelwa yinento kaNkuluNkulu angeke sikwazi ukuyiqhuba lento singayitholanga leyo nto khona into kumele siyitholela kuze nathi masesibadala sikwazi uku-identify abafana abancane abanento eyayiphethwe yithina sithi lo unalento engiphe sithi awuzelawo emfana njengoba sikhwetshwa nathi kumele sikhwebe abanye kusasa njengoba siqeqeshwa nathi asoqeqesha abanye kusasa uzoba ingozi uzube mdala uzuphumela inkosi ube umfundisi ungayazi into oyiphethe uhluleke na ukubona abanento efana neyakho didwe ingane encane izothandaza udide kuphela omunye umfundisi wayisakaza ngempama intombazane ibusisele wathi esepulpit emzungeze ethi hor yajika ngaphi yathi 1 yajika okwesibili okwesithathu ayidedela impama wathi ubonani kimi hayi into ngiyibusisele le ndiyayibona ukuthi hallelujah asibe ngoDavid balesi sikhathi singaqhomi ngeyiphiwo kodwa sibe negunya ngokuthi sinothixo oh hallelujah noma ngabe siyaphumela inkosi basithathe basifaka ama-Bible school sibe neyitifiketi sithwala imiyesane kodwa sigabe ukuthi khonto siyitholile khonto siyiphethe khona ikhubani hey sikasaba nesikhathi esimnandi mayihamba umanzana bayaza abafundisi saba no7 days sizile ukudla sihleli naye wazila kanye nathi eshumela kathathu ngosuku bathi ngiyahamba manje bafana bami sengihamba kodwa before ngihambe ngifuna ukunibonisa la kade ngakekho hayi asiyeke bathi ngifuna ukunika ikhubalo bafana ngifuna ukunika itshele emhlophe bathi ngiyahamba manje sakhala wathi niyakhala ngiyahamba manje sondelani kimi ikhona into kufanele siyithole yathola obaba bethu asisulandela nje sivala amehlo asicinge sifuna into bakufake ekomithini ubohlalo uthi uyiphethe umhlangano kwathi ubufuna ngoba khona into etholwa abantu la wathi ufunda amaminithi omhlangano kwathi uhlule emabhukwini khangela mntu omusha khangela asifune ngoba ikhona into ekhona la masinganaki sizolamba kanti uThixo wethu usekhona thina sijaha ukuduma nje nekhundla too much jaheni ukuyoshumayela eThabani ukuthi engathi ungakuyibona ngephupho usume eThabani nje uzofika eThabani bese uyapha emva kwalokho yabona uNkulunkulu mekubizile musukutataza funa uNkulunkulu too much noma ngathatha isikhathi ukuthi wazi udume vele uNkulunkulu akabize into udume ngoba uzosuka udume ngento ongiyo amen uhamba uzofika ezingeni ongaqualify bakulo bese uyawa kuthiwa nabafundisi bayawa kanti uyabhayiza uba phambili uba early too much uNkulunkulu akamfuna umuntu o early no late hamsana naye yabo ma context isala ngaphakathi usolo uzuba nethawula la hamba uyofuna uNkulunkulu uthandaza bakucindezele lapha ebandleni amalola ahlale phe bakha ama-truck namasonto amakhulu angaka uthi uyabilipilita uthi uyashisa kuthiwa hey lethi iBhayibheli bazalwane u-Eliya esehamba uye wabuza u-Elisha wathi ufunani wemfana mina ngiyakholela ukuthi imento kumele kube yiyona identifya imenti kungabi imenti e-identifya imento kodwa kube imento ethi mayihlola ibone ukuthi nazi izinto ezasehlela sibasha khonte lapha u-Elisha ngazange asuka athi umuntu omdala kukhona engiyifuna kuwe kodwa umuntu omdala uyambona umfana uyabona ukuthi kulambile umfana komile kumlandela nje kuyafuna kuyacinga kuyakhangela uthi ufunani mntanami ufuna isikhulu ufuna uba ushameni we-youth ilokho okufunayo asikhethwa thina emakhompithini weze lizokhethwa
ngisuka kwengihamba ikhonto zethu lithi iBhayibheli uEliya wayinqaka lento Elisha wayinqaka ingubo isikhathi sokwenqaka bantu abasha siyahamba manje kodwa kumele sihambe sitholile konke kumele siyinqake sihambe nayo. Oh haleluya. Noma ungadelelwa manje kodwa nqaka into. Yabona uMoses uke wahamba naye uNkulunkulu elusa izimvu zomkhwa ngathi umosha isikhathi. Kanti akamoshi isikhathi ngoba ngesikhathi elusa izimvu kanti izimvu zimisa la uNkulunkulu eminingi khona. Akubekho into yenza ibandleni uright ubhala ama-minute ngoba ama-minute khona la kusakhona. Uright ukhonze ngesiphiwo sakhe ebandleni ngoba khona namanje nami njengoba sengishumela ngiphethe ibandla nje hayi khona la ngiyakhona. Basidalela abanye baba ngama-4x4 bathi hawu Msholozi nini ephiwe ngaka ngisaqhuba i-franchise kaBhengu. Yebo i-franchise ngiyavuma kaBhengu kodwa isihlahla sivuthayo sivutheka mina. Izimvu ezayiluswa uMoses kwezomkhulu wakhe engezonisa kodwa lezimvu wayilusa waswafika kuso isihlahla. Haleluya. Asiqhubeke nale franchise kukhona la siyakhona siyavutha isihlahla sivuthela thina. When uthanda imali too much uthe ubaba uNkomondi izolo bafika imali ngekho kodwa uThixo bangifitha. Ake siyeke imali sifuna uNkulunkulu yokugcina. But how niququbele la uphathe kabi uzobantu bethu uququbele mosibheka nje siququbele. How uluququbala ulusibandla lodwa uluwenika ibandla umthandele kwenza oBhayibheli study unespress ngaka hayi mngani wami silusa izimvu. Hallelujah. And izimvu angizazi ukuthi sayisweni asangasho amashelele siwajwayele lithi iBhayibheli salehluka ihlale sahamba kanti siyamhola naye akangadikala akangayivimba ethi yaphi lapha ibuye lapha wayiyeka sahamba walandela ngembantu abasha. Asilandele wona umhlambi lo khona siyakhona asilandele khona qinisa khona emamilithini lapho. Haleluya. Qinisa khona lapho bawushalathi ngoba khona isihlahla sivuthayo asivuthi isihlahla manje asiphakame sime ngenyanga. Khona boshandala bakoshatala bakhora babasiya monda rabashekele besiyakhala bakhona urakakashendele bekhosaya manda rabasiya. Ayibuka manje asivuthi isihlahla manje. Haleluya.